وەکی بۆ بزانن ئەنجومەن نیشتیمانی کورد بەری دەمێکی گەلێکی نێزیک جوڵاتەخوا داوی ئانی و دوێ جوڵاتەخاناکێدا ئەمیداریە گشتی خەڵکی بژاردن سەر وێ هەلبژارتنên hanakê civata yekemîn ya ئەمیداریە گشتی ئەنجومەن نیشتیمانی کورد دار کرد ئەو civata hanakê jî girêdayî bû bi hin şert û mercin ya jî xalê kar û xebatê ji bo meselê pêşerojê ئەو کار و barê hanakê jî girêdayîne herwiha gotî çalakiyên dejna adarê yekût adarê de dibin yek jî wekûtî bîrayîna bavê Netewab Kurd mala Mustefa Barzanî دو دجنا جنی آهشته آداره دو دجنا جنی جیهانه یا هر وها روزا شهید آبو ام ببیرتن و که انجمن اجتماعی کرد هر وها میلاد بارزانی نمر مسئله و بدی سکنش با مسئله حلبچه سر شهید حلبچه و هر وها دجنا نوروزی اوایل اف همین چالاکی آنها که انجمن امانه گشتی انجمن اجتماعی کرد بریار افل درباره آنها کستان و سرویجی و داخلیانی در که گوکار چی شوی اول کاروباره آنها که برای باید چه و سرچه اساسی سرچه بنگه لی بریار هری اساسی یا هری سرکه انو اف کار آنها که بشوی کی خطابی دار بکوی به تایبەت سەردان نشاطاتش در بین نوروزی سەردان نشاطات دی برنگی کی خطابی دار کبی او جی جبو مثلا خلقی میل عفرینی و پشتوانی و گوتی و تضامن جی جبو به کار ستاق العفرینی آزلزال بیدای